Vojko Obersnel ispred SDP-a i Doroteja Pešić-Bukovac ispred IDS-a komentirali su optužbe da politički pritišću kanal RI i zalažu se za cenzuru televizije. Tvrdnje su, kažu, neistinite, a svoje izjave da udruga Ladonja krši zakon o elektroničkim medijima potkrijepili su isječkom iz sporne emisije Drukčije. Izbori su sredstvo da pokušamo prezentirati građanima i na nacionalnom nivou ono što smo napravili i ono što radimo na lokalnom i regionalnom nivou. Mislimo da je to ključ priče. Da li ćemo izaći na izbore? Da, radimo na tome da izađemo na izbore. Dakle, ni udruge građana koje se natječu na izborima ne mogu biti pokrovitelji televizijskih emisija van izborne kampanje. To je ujedno i odgovor koji je IDS za takvu situaciju s jedne istarske televizije dobio od Agencije za elektroničke medije. Vojko Obersnel napominje da je potez Ladonje kršenje zakona i izrugivanje sa svima koji zakon poštuju. Onda moram priznati da sam unaprijed razočaran izbornom utakmicom koja nas očekuje i poimanjem pravednosti. Mogu samo ustvrditi da su oni već išli na lokalne izbore i samom najavom da će ići na parlamentarne izbore obmanjuju javnost da su udruga, a u stvari su udruga koja je pandan političkoj stranci. Obersnel pak kaže kako lokalna vlast sufinancira pojedine emisije na kanalu RI, no to su, dodaje, emisije bez političkih poruka. Tvrdi da na novinare nikada nije pokušao utjecati. Ne vjerujem da bilo tko od vas može posvjedočiti ili tvrditi da sam ikada na ikoga vršio pritisak. Što se emitiranja sporne emisije tiče, kanal RI čeka zatražen odgovor od Agencije za elektroničke medije, nakon čega će postupiti u skladu